Koblaya phi baro ki pajba ki paralak ki produce ngatanan pe ki video ki jonga di kumjuru ngapeng songhaya phi shakani ke YouTube channel kumjuru ki batang thamai kan ki video tis ngaphawan ailam ka jingkrasan dawa phi subscribe ya kan ki channel kanang ba ngarung nang la mi ki video na kawai kapor sakawi pan di mentakas ngipat ngako an pen ya phi pe uni pe uni umitar mau long kum kan jamitaram di uni phila ban thau ki tayar ma nomor ba teng kaduna kal erong ngim teban tham le se sibuk kadukan tayar ka jengai di ada pithi de uni am di kan sub haya phi sibuk manta phi le jengle sa jengai kan sub ha di uni udu u analog psi pressure gauge di phila ban thi de uni hakador aspal ai spa tengkal ayo di phila ban bu apok kali sibuk manta phi le jengle sa jengai te phila ban cek ka tayar le se kala dunal air le se kadungka slulik komta ter di menta pat ngako an peni phi be ba pek kan tayar am pek menta kala dunal air pek kala dunal air ma pek kan peni phi te pek dengan theo duk ni ma pek mo kan theo ni kalan kat ni kan hani kalan stang arpho baik kadang kal air kadang stang arpho rajing sa am rajing sa kini kita ki di bandon lakon nom laipu ar hadu laipu san psi ma kan kal air bangi hatan kaman tayar baik dengan reset no pe hang reset tu dengan theo biang dengan theo biang dan mentah ka tentang khat khandai dan mentah ka khandai baik mentah kan reset no di komjur mo ngan pen ep di komno pat ngin pendap ya kan kal air pet ni ngan pen ep pet komno ngin pendap am di phila ban thia da uni mo uni popom tayar pet uni popom tayar di mentah pat ngan le komno pet uni mah tes pet pilawan pet kan kerteng apa sang seperti hadian to pet uni bopom tayar pet kan pen ep pet kerteng tu nang ta pet hani udah on off di pet hani am pet permit udah ni belum to slide am dah start sibet kan dengan seperti pet mentang pet am le kamno mentang haban tap nang ni penambangan yo opom kan tayar nomor ba kala donal air am tengah pantai pasbak di nang ta padam nang niru phila hi ban pet tu pe hani don tang khat khandai dai pe kaduna ba kal er ni te kadang le kam nu am pen uni kan siam tu bila ban start direct na nang ni pise na uni am phila kam nu pise be direct hang ni pe pise tu nang ta phila kam nu pise start ni ka kalima pen la start tu betul lah melai sama uni ulah long uni ulah long padam pen ni betul tak slide on pipet ni tu permit am phila ban on yang ni tinang tap am sibuk mantap hi ko ban am phila ban on ni switch pen switch bila rang on am coba start rang on betul lah start ni pen ni kenapa tu nak poi light ho pen tu nak poi nak guna light ho pen ni mitar usaki off no ni di mentangan off no ini di mentang pat am hadir nak lem tu ngan lej pet ngan lej nang ni di mentapan ngan persang mentes no da uni udon kat no persang mentes biang na uni mah tu pet live ho live ar live fulai nang duna khandiat mai to ngan ai biang nang duna khandiat kan abet like ho sa kuntahi mat bak saya ram barabor kini jong altu pihak an abet hapo live san mendangan on biang adap live sun live sound entah live sound lah long ni di pe ni ngan reset na dengan reset dengan test yang tahu untuk na itu itu ni adap live host sa di lab yang hi mai di kan ni gamut lab yang di live sound dengan test tu di ngenget ba uni bapom tayar mah ni long kerja mesin ni di ngai babaro ki driver ki bubuk kali let's say ki balik jenglet sa jengai marway
let's say the piket udi kan long kan nyarap bahaya pi sibuk mentahkan tukang tayar dan let's say kan kang let's say kan jengai let's say kan selulik ke tayar pi di pila nangkam dauni tang san 10 minit ada pi pom tang san 10 minit am di kemot keladap ke tayar sebab di tagum ni ko bisbon yang saya kena dapat ke video